Kardom don marli nili puthar lang thola nali tum kaching hon mati kelang bom channel Karbi 2.0 alo lasi pini a video bang ki koson si emetha mobile pen employment exchange semi nilon pen apply thegi ma pusi nili paklang pon populo la pen nili channel long nali tum non kelang bom long si akimilang poloti subscribe tha la pen bell arjan ta berik tha nili fan 1k na be playing dun po pusi nili ning chi thelo la pen 1k jong si playing lo pulte nili giveaway ta p mate b poni la si pe prabjing banali tum 1k le na be playing dun non la pen binya video long bang ke nali tum step by step langon koson si fly ning ma pini ke no intro tawe la si direct video la video skip kepin penali tum than thipin aprang sinali tum long Chrome browser di la pen kaprek browser ta duta hai sitamina litum la Chrome browser link pu pon ingo do pulote Chrome browser ing pudet pena feed nang litum matheng no lason interface nang klang po la sinali tum la search or type web address pulong nang litum berigo daketo igning bang kenali tum kaprek tok nang ne la penili links tame description of pidat plus video description nang litum tok tipin pen hodak direct dam fit milo la sida ke tok nang bang kenali tum employment exchange pule tok ta chok la employment exchange la tok dat penali tum search noi search dat pen la thaga page bang di the registration of employment ola bangla thaksi ke tok long bangla nang litum berpon ego la penali tum jong si desktop size man ber den non nili kaita nang litum han puer te nang than wer nili non mobile bang rotate po mane picture po the dat puda the pen hodak ber dat son interface nang klang po nang litum matheng no right to public service po la pen nang litum lai hui lang tame la pen la aber bang di skill and employment pulang leber ego dak ber dat pen aphin nang litum matheng no sonan chiklang po la service name la pen department name lai hui den chiklang po la sila apply long ber ego nang litum registration of registered card employment seeker in employment exchange put ke tok di skill employment and la pen second bang do service name la pen department name la si la pen dak la apply long ber ingo Berde pen afid nale tum technology interface nale poda ke thom option do apply with Adhar recommended lapen apply without Adhar lapen register no nale tuma register long ber prapang lang po dak berde pen afid nale tuma thengno dak full name nale tum tok nang po lapen second bang ki email ID lapen third bang ke dak mobile number nale tum mobile number lapen dak password bang nale tum biar nang pumati binang pola aber example dolo abcd dak email sign la pen 1 2 3 la son example in sinang litum ning ke hang pen bi go la pen dak state select that pen la captcha dui la captcha bang la captcha pu to long ber nang po la pen dat submit nang po submit that pen afit na litum a mobile long otp lepo la otp bang nang litum dak la aber dui mobile otp pada nali to mobile number do po la pen la recent otp plumber ego otp nali to mobile long dam thule por la so otp bang dak ber no la pen dat valid plumber no ber dat phedan nali tum la apply with Adhar la pen apply without Adhar long stame ber no apply with Adhar pens mi Adhar card do pulote asi umopen la login nale tum dak login id email id mate nale tum dak otp password la
nangli tum kibi password dak la nangli tum login pon thunang po la pendet nangli tum la captcha bang la pu ra site benang po la pendet login fit nang po nangli tum login net pada fit la son interface nang klang po nangli tum details hai hui bang dak fill up nang po non Adhar details la pen dak select nang po asa state la pen full name Adhar card long Koson madul so menang po la pen applicant details the applicant name commandment means apply ma la pen gender male female la pen others la pen next bang ke mobile number la pen that the email la pen further name mate appointment bang ke nalitum dak tok dun iknang po la pen that personal information and applicant dako dak gender la pen password photo size the password photo size man pen upload nang po la pen further name mate guardian name la pen date of birth la pen mother name la pen dak case man nalitum select nang po general ma OBC ma lahai hui nalitum dak pen select po no la pen dak husband name la jongsi wife han polte husband lo la pen contact number la pen writer ex serviceman yes te yes na kalte no te no na la pen da religion banal tum select po nang po Hinduism ma Christian ma Sikh ma lahai hui la pen da marital status divorce ma mate married ma single ma lahai hui nalitum la pen occupation dak pen nalitum student polte student la pen business polte business lahai hui nalitum select po no la pen unique identification dak pen nalitum select ko copy identification sinalitum pidun ma voter ID ma lahai hui la pen unique identification number jose voter ID polte voter ID la number doi MSY number la pen that permanent identification mark pin identification mark emhang mate iri long duma bima la pen nalitum chest height la pen weight lahai hui nalitum la pen are you differently able to pull the yes kalte no better no la pen education training details kan se kapore ma lahai hui nalitum dak fill up nang po class 10 to class 10 12 pull the diploma lahai hui graduate post graduate PhD ITI lahai hui dun nalitum dak pen fill up po no la pen highest examination passes nalitum select po no lahai no la pen education qualification long ta nalitum dak select ko class 10 min kiching an mon nalitum graduate se pure lo buldak class 10 pen an nalitum bi pona la pen major elective subject la pen subject others lahai hui nalitum board dak board mate university lahai hui nalitum fill up nang po institution school college aprang class 10 hot Koson son ma lahai hui details dak kipas aningkan lahai hui tok duna pen registration number pen percentage marks percentage pa nalitum dak berik nang po metric hot kan ma la pen class la pen division kan division mes nalitum ke pas ma lahai hui dak fill up nang po la pen dak pu plus icon do ako add thulang pulte add to mail dak pen select pon thunon class 10 predicted 12 dak 12 bar do nalitum la pen same lo lahai long subject major nalitum fill up on la pen la class 12 hot ka an si kilong malhai hui la pen ako add thulang bol ako add to me la plus icon nong berna la pen la height hui the same lo la pen other qualification training course certificate name jong si kaprek training do pulote la pen skill qualification do pulote la hui dak fill up on la pen work experience la nalitum dak pen fill up on igo la pen non kiklembam la sokam ba nalitum dak select pon ignang po piakam siklem ma
unemployment self employment employment of daily wage man lai nali tum dak pen select punego la pendet permanent address nali tum dak pen fill up punego village down village la pen post office the police station pin code district subdivision revenue circle la pen resident lai nali tum dak pen fill up puno la pen communication address jong se same athak address pen sample da yes long ber igon nali tum ta da automatic chi fill up lapo la pen that job for la district banali tum dak select no la pen language no pp language nali tum ki thek mo la plus icon long ber thuna dak tan te dak pen nali tum english hindi assamese karbi do ola son la pen employment exchange office nali tum dak pen select punego select that pen fit nali tum declaration long I agree plong ber ingol la pen nali tum dak signature blank kagos ki log long stame nali tum signature bang chikori no la pen dak upload na la pen captcha ber nang ponali tum la dak captcha ba nali tum mobile long dak prek di la pen that submit la submit ber de pen fi nali tum mobile long OTP dam tu lepo Adhar verification fan Adhar office pen OTP nang lepo OTP ba nali tum dak ber det pen da valid plong ber no ber det pen fi dak nang toklo Adhar verify tok elo la sida okay ber igo okay ber ik det pen thak nang li tum details do po la pen dak draft reference number hai hina people la pen edit lang pul nani chok chipul te edit long ber ingo la pen chok thai la pul te dak attach pulong ber no la pen on nang li tum documents ba nang li tum da upload nang po proof of resident nang tum dak pen select go ppc proof of resident han piduni ma la pen age proof nang po nang li tum dak pen select pono la pen select that pen la push choice file pudi dak pen file pen upload noi la pen educational qualification certificate lai nang li tum dak pen pithaye nang ne sitame nang li tum do ane pidat simi Adhar qualification lai jong se documents upload thai la pulte save previous employment certificate do pulte dak pen upload no la pen work experience lai documents banale tum dak pen upload nang po pdf file ba smart dat si la pen dak save experience la pen details dak nang chiklang thai po athaka details to nai huni li dak pen upload thai la pen on submit ingo submit dat pen ali tum atheng no la receipt mate employment exchange bang kai nali tum atheng no nang klang po asan nang klang po la pen nali tum explore to pdf mate direct print melo so hormu ba employment exchange la kai apply ke free mane aki joy pen asi kawe tum bange apply dat simi la so hormu ba la pen video long nali tum theklong po Koson se apply nei ma Koson se form fill up nei ma thik the pul de la kai teng nili fan comment long nar jigo nili dak pena reply din pal lagle te whatsapp long lena homrik tame asi la so video jong silang mission pal nali tum share ik tha la pen like comment ai bang ting no la pen subscribe bang ek no ting no la ke kinang sot lo la si 1k bang na pi pleng dun sra ra go la so channel long la lo pulte nili nali tum han si surprise mate giveaway nali tum han nang ki bi pido so giveaway bang ni nali tum han nang pi ik po so si padar depend pen subscribe igo